Sengap kumno keren uson ya Messi haswa bagan semi madan lasai men step haga jilikai haga MLS haga por prabaje men step ka Inter Miami haga jilikai ke ban ningkong haga MLS lasai men step haga por prabaje kan sai kun Persia ya ka Los Angeles ka badan ru ya orang lekai football kari South Korea kata uson Henry haswa ban stang kan ka jilikai lasai men step tungan sepej kumno uson bakren lupa ya ke tim kebadon Messi. Uson hiong min urang leka juga Los Angeles haba keren hak interview pat ula keren kumne. Bangam kwa ban keren sipang yung Messi. Namar baru ngitip pa Messi de urang lekai pakin saitam. Henry ha ka jing lekai hamadan pat ngampej ya ke jinglong jongno simet. Ring yakun nagmanta juga tim. Watla Messi uday tau player wa compare lane badon hakawe pat ka level haman la baro kiliang kumta kane kate ki jingkren jong uson haswa bagni ki art ligi tim la shai step kin sekun ningkong haka jingli kai haka MLS haka por prabaji min step kumta kat kum ka jing sngau jong uson watla usngop thu baru tip pa Messi udon hakawe pat ka level ka umla bani jor batu Henry Hamadan nyelekai pat kat kum kejing keren jung uson pa umla ban pej ya kejing long simet jungno Henry unya kun pej na kapta jung katim kum taru namar balasai krang de kejing lekai ke ban ningkong du ha ke MLS tungun sia pej manoban job manoban rem hapdeng juki art legitim bat kejing lekai lasai men step kadai halaying jung ka Los Angeles syabar nalaying jung ka Inter Miami Pat ka jing lekai lasai men step yol se kan sedai ke ban setinat bah ke MLS namar ka dang dai ke jing stang ka baningkong ha ka ni kalik menta ka ayom kublai sibut